Kiraniro kiria President William Ruto erire aikari a Ngong, Kajiado ya Rũgongo, yakuunikana tafarira ya waki wa ceceni ya Mugithi gitirahe aikari a Ngong toro, makiuria mwene kandarathi kuhura mihuri miario ya President na guthukiria aikari mawira. Contractor no ri omwe ti atene macenjetie contractor, so nikorakorwo kwina to maundu tukoretwo kuona andu aria makoretwo miradi nene moe waga tunafinyiliwa na njira imwe na imwe. Marauga na njira eno aikari makugunikana na njira ya imwe kwa imwe na tafarira eno. Tuongelelea the transport industry zenye zimekuwa affected na hii railway yenye inakuja hapa. Naongelelea matatu industry, boda industry, tuk industry na hata taxi industry. Niwaambia kwamba hii mradi haijakuja kumaliza hizo industries zingine. Hii mradi imekuja kuwasaidia. Ritana rere reiketio hindi ya mushamanio wa hamwe wa kugacirithia waki wa tafarira eno uria okuruhanetie muingi na atongoria a guku toria mubunge wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Ngogoyo aratariria. Horo wa kwandika andu ri ni very key. Tondu turenda 70% ya mawira maria meho marutwo ni andu a guku na mushaina ni ari mitugo ya kurehe andu kuma kundu kungi na ni tumui na mushaina uhetwo wira ri turamwira kuruta wira uria thirikari irenda ti uria areciria tondu andu a guku ri nio maguteithika na project ino mekire kindu muhuko ta uria thirikari yaugire irenda makoro mena kindu ki muhuko-ini. MCA wa wodi ino augite oho wakio ni okunyihia muhatikano na kuhuthia mithiere. Nikiangalia the population of Ngong is growing overnight na watu wanakuwa wengi hapa. Kwa hivyo hata matatu industry hizi host hawa watu wote, hizi haba hawa watu wote. Na ndio maana tunahitaji railway ambayo itakuja tusaidie, tujaribu kusaidia na mambo hata ya traffic. Na hata traffic ikireduce hata wataweza kufanya many routes zenye watakuwa nafanya na watapata pesa zaidi. Haduine ha Inooro TV, Jetagwo Muthoni wa Gacathi.